Pinila ke adet labang ke 17 September 2025 lo kopi athe sinili adet nali tumhana ke thanik ma labang ke la Orunodoi 3.0 asunia long amen kedo abang hitum bangke chini ponikpo stame pini 17 September 2025 puai fistame Orunodoi Tangka labang ke kilongjine long lene la so puthak nili non nali tumafan la so video long na than pachini ponikpo nali tum la so YouTube channel along jongse nang kahomri milang pule chingon pe nali tum subscribe ikon la pen video nali tum share pon ikon tande non Orunodoi Tangka Pini ni long ponjima long lema la so puthak le pathek pen la so video long che than pononang Pini laki Orunodoi 3.0 Tangka kilong ning dia lo athema pini ke 17 September 2025 lo nili kidam tang host tame labang so YouTube channel long Orunodoi puthak penangana video customer tang do iglo la pen halo so hut lano latest nili Orunodoi asunia puthak customer labang ke 17 September Orunodoi Tangka long exi pusinili kidam tang video long stame pi pon iglo la pen pini bang ke 17 lo adet la si labang so Orunodoi 3.0 Tangka longjima long lema pulo tangte pini arni labang ke nalitum long igedet po athema non het jong government hin pen adet labang ke lar poni gelo lasi pini nali tumafan non komanto adet si kilongjima la so puthak la so video long non than pachini ponik po la son update nali tum kilong verje fan la so YouTube channel labang ke nali tum subscribe ikon laben Orunodoi Sony labang ke kidam tang penana ning kan tame Assam government mate ake haila Dr. Hemant Biswa Sharma hin pensing pu ponik bom lo lapen Orunodoi lapen Orunodoi 1 lapen Orunodoi 2.0 lapen piningan labang ke Orunodoi 3.0 an le iktang lo asinon het jong penang an la ration card ke do tum an labang ke Orunodoi asuni long amen bang ke chuklang dun iglo lapen ahem stame alang litum letters tame long iglo lapen ake Dr. Hemant Biswa Sharma hin benstame labang so la Orunodoi 3.0 la ke launch pon tuji pula so a program labang ke kapathe pon pathe pon oji puse alang le matha pon iglo lapen halo so alang litum target labang ke pini arni 17 September arni sila Orunodoi 3.0 stame launch pon ikpo lapen Orunodoi 3.0 long an ma men kido abang fietum labang ke tangka stame pini arni si long exipusio la so bangke pangdak pon stame nona bangke adet bang change pon igelo nalitum dak theglongchi the central inauguration program with the earlier schedule of 17 September 2025 will now be held on 25 September 2025 lasi ala Orunodoi 3.0 a program mate labang so ke launch ponji pula labang ke central inauguration program lo ke thinaya program lo labang ke launch ponji adet labang ke dam tang 17 September piniarne si ke launch pon ek popusi dang da ponos taminon bang ke da adet chance pon igalo adet labang ke non ki wangjil 25 September 2025 awtsi labang so programs tami pado pon ikpo lapen Orunodoi Tangka stame 25 September ni si long ponik po mate ron ponik po lapen the grand event will be take place Govt Medical College playground mate lasa a program ka pado ponji labang ke Govt Medical College pathu aklam long si pado ponik po khana para Govt long apor labang ke 10 am siwala sohod apor ke do tum chitong dunik tame lapen Tangka stame la non kiwangji la so tarik ko era pola September 2025 la so si labang so program bangke puthot pathik ponlo mate pado poniglo lapen Tangka stame Orunodoi 3.0 Tangka stame la so nimsi long ponikpo jalalo la si beneficiary kadu kawi pen lang ponlo pulte da 38 lakhs families atum labang so Orunodoi long amen do doniglo lapen Chiklo izona long labang ke 1500 an sialang litum pi ponik po lapen gas ki dotum sila 1500 stame long ponik chodi chiklo izona long lapen gas ka vietum bangke 1250 rupees an si chiklo izon bangke long ponik po stame non labang so program along dak kibi pon padopon labang ke kidam tang la agosa chiklo hot stame Orunodoi Tangka labang ke pi ponik e la seola agosa chiklo pen la non September chiklo la chiklo joni a pharmacy la non 25 arni bangke kilongji pustame neli bangke birta bangke long don iglo da penalang litum da kadu kari pen estimate ka kuri pon la bangke Tangka la bangke 4000
800 plus crore an se alang litum dag estimate bang padu poniklo. Lapen additional information labang lason this scheme design ensure the benefit reach directly the most deserving families without a middleman. Lapen the program is discussed lai bang ke lan important telos tami non bang ke la adet bang sedak ke chance poniklo. La se adet la bang ke non akimi adet la ke 25 September 2025 ar nisi Orunodoi Tangka bang long ponikpo lapen pini 17 September la bang ke Orunodoi Tangka la bang ke pi ponik edat po. Kopi si kipi pon pe malabang ke government atum se chini pon ikpo alang litum problem do chata aije labang so thedung a program kibi along asap so ka siksa ba apor ka chitonte do kokta ai lasi thot adet bang dak pabat pon iknang kolo lasi non adet akimi bang ke 25 September 2025 na litum ning chibi dingon ala so stamik thedung la Orunodoi 3.0 labang so a program kibi ponji adim labang ke Guwahati Medical College pathua klam along se bi ponik po kana para Guwahati along apor labang ke 10 am hala so chi kadu kavela Orunodoi long ke do an amen atuman bang ke hala so chi Orunodoi Tangka labang ke long don ikpo dapen ciklo joni kelongji labang ke ciklo joni aparman alang litum long don ikta haiji mate long wekji bani listami pun tame long ta haiji la ciklo joni aparman August pen la non September a ciklo joni aparman no asila short information ni kwan pila bang kila ancholo la dag important an ke to gaves tame dag important alam bang la hinian cholo je pinyarni la bang ke Orunodoi Tangka la bang ke nale tum long igelo la penon ade da kimi la bang ke 25 September 2025 anisi long ikpo jalala video lang mi sample na tum share ikon la pen la so YouTube channel tame subscribe kelang subscribe ikon tame domi thakmi kadu kavi kar British 2.0 YouTube channel long kelang ra do an pan tame nilin pen cardom